Lebzi ibo ashidza mahungu ya SABC kasi imeashela twi kusuka Studio 12 Auckland Park eJoni. Muhehliwa eka rifu ra DJ Sambodi Katiso Molefe u ta yisa emahlweni xikombelo xa bail vhiki leri taka. We might have reached a stage where we are unable to persuade the South African Communist Party from its decision of not contesting the elections. Bandla ra ANC va ri aka ha ri na nchumu va nga xi endlaka ku ponisa vuxaka bya vona na SACP. Baka hina intsako ku tlhela hi hlangana eka mahungu ya Xitsonga eka SABC2 ni le ka channel ya mahungu ya le haya eka DTT riperile. Xikombelo xa bail xa Katiso KT Molefe xi yisiwe eka Wavuntlhanu vhiki leri taka ekhoto ya le Alexandra eJoni. Molefe u khomiwe mayelana na ku dlawa ka Oupa John Sifuka loyi a tivekaka hi DJ Sambodi na varindzi va yena vambirhi. Magqwetha ya yena va kombele leswaku a ntshunxiwa hi bail, va vula leswaku a hi munhu loyi a nga ta baleka kumbe ku chuhisela timbhoni. Hi hala tlhelo vachuchisi va lava leswaku Molefe a tshama exitokisini tanihileswi a nga nsulavoya ya khombo. Vachuchisi va alana xikombelo xa bail xa Katiso KT Molefe va ri una madzolonga no va xigevenga xa nghozi lexi nga langutana ni milandzu yo tika. Molefe ni vahehliwa van'wana vanharhu va khomiwile n'hweti leyi nga hela eGauteng hi maphorisa lava tirhanaka ni milandzu ya ku dlaya van'wana tipolitiki. Vahehliwa va khomeliwe ku dlaya Oupa John Sifuka loyi a nga duma hi vito ra DJ Sambodi ni varindzi vakwe vambirhi. DJ Sambodi ni varindzi vakwe va dlayiwe hi ku baliseriwa eWoodmead eJoni 2022. Molefe na vahehliwa kulobye va langutane ni milandzu yo dlaya, ku kunguhata ku dlaya ni ku kumeka na swibamu ni maqulu leswi nga riki enawini. I respectfully submit that I'm not a flight risk, that I do not constitute a threat in any way to any of the witnesses or to the evidence or to the finalization of the criminal investigation against me. I further submit that exceptional circumstances exist in the totality of my factual situation, and more especially the circumstances of my arrest, the inherent weakness of the case against me as evidence from the J50 affidavit, together with my personal circumstances, which is fixed and of such a nature that it is inherently improbable that I would flee. Denial of bail is never penal in nature. The public perception when dangerous criminal of this kind is released on bail surely creates impression that courts are callous when it comes to the safety of the public. 17.3 Keeping the accused in custody until the case is finalized will indeed prevent the commission of further crimes and will quite possibly also save lives. Vachuchisi va ri muhehliwa a ri ehandle hi bail eka nandzu wun'wana wo dlaya lowu nga ekhoto ya le Vereeniging edzongeni wa Joni. Va tlhele va ku va na vumbhoni byo Molefe u ni vuxaka ni van'wana va vahehliwa lava ku tshembaka leswaku i vanhu lava xaviwaka ku dlaya. Xikombelo xa bail xi hundzuke eka Ravuntlhanu vhiki leri taka leswaku magqwetha ya vahehliwa va yisa papila ra xihlambanyo kumbe affidavit ekhoto. Wanuna loyi a hehliwaka hi ku dlaya wansati loyi a nga hlangana na yena eka Facebook a ri ekhoto le Pitori. Muhehliwa u vuriwa ku va a dlaye Loveness Makgabe loyi a mangariwe ku va a nyamalarile eSunnyside ePitori n'hweti leyi nga hela. Muhehliwa u vuriwa ku va a celele ntsumbu wa Makgabe eGojini eEsteras evuxeni bya Pitori. Kusuka kona u vuya balekela eLimpopo laha a nga vuya a khomiwa hi msumbhunuko lowu nga hundza. U ta tlhela ekhoto hi n'hweti ya Nhlangula loko vulavisisi byi karhi ku ya emahlweni. Muhehliwa loyi a ri hava vayimeri va nawu u tlhela a lava ku endla xikombelo xa bail. Muvulavuleri wa huvo ya vuchuchisi kumbe NPA lomu ka Mahanjana u vula leswaku muhehliwa u tlhela a languteriwa ku vuya nakambe ekhoto hi n'hweti ya Nhlangula mayelana na swihehlo swin'wana swo pfinya. So apparently it seems like this accused person met this lady at a hooking site on Facebook, and then they arranged to meet, and he then lured her into his place, and then that's where he allegedly killed her. Themba Masango kusuka eka nhlangano wo lata mfanelo ta vaaki Not in My Name u vula leswaku nandzu wo pfinya u komba tihanyi ta muhehliwa.
What we are happy about is that he has abandoned bail. He does not want to come out, and he shouldn't come out because his safety will not be guaranteed. So until this issue is ventilated in a proper court of law. Vaaki kusuka endhawini ya Easterus lava a va ri kona ekhoto va vula leswaku va hanya hi ku chava endzhaku ka mhangu leyi naswona va koxa vulavisisi hi vuenti. Each and every week there's about 5 people dying. There's people that gets burned out. It's sick. So we're really crying out for help. Nhlangano wun'wana wa valweri va timfanelo ta vaaki Youth for Survival Shelter ePitori a va ri kombiseni ka ku vilela ehandle ka khoto laha a va khoma khandlela ku xixima va hlaseriwa. A concern that in our country still women are being murdered. There's darkness in the country. It is Women's Month and we're never celebrated. We're carrying these candles today because our prayer is that let there be light in South Africa. Let this gender-based violence stop once and for all. Mhangu leyi ta endzhaku loko ku kumeke mintsumbu yo hlaya vanhu va xisati exiporweni kusuhi na Easterus na Mamelodi exikarhi ka tin'hweti ta Khotavuxika na Mawuwani lembe leri. Kambe ku fika eka nkarhi wa sweswi ku hava lexi hlanganisaka nandzu wo dlaya wa le Easterus na mintsumbu leyi nga kumeka. Maphorisa va kombela lava nga ni vuxokoxoko ku tihlanganisa na vona. Ndyangu wa nsati wa 29 wa malembe loyi a nga dlawa eKimberley va byele maphorisa ku hatlisisa va khoma mudlayi kumbe vadlayi va yena. Ntsumbu wa Shane Solomons wu kumiwe muhundzi wa ndlela enhoveni le kusuhi na le ka vona. Ntsumbu a wu tlhaveteriwile. Rifu ro tsema nhlana. Ku kumeka ka ntsumbu wa n'wana wa vona swi siye va ndyangu na swivutiso swo pfumala tinhlamulo. Solomons u voniwe ro hetelela a hanya hi wa vuntlhanu ku nga se kumeka ntsumbu wa yena hi Musumbunuko. She was ill and she was a smoker. She was a drug addicted, but she was clean for a while, and then I actually found out yesterday that she's smoking again. I never knew. But according to her parents, she was on the drugs again. A swi tiveki leswaku Solomons u dlayiwe hi yini. Kambe kuna maveriveri leswaku u rhange a pfinyiwa a nga se dlawa. The sad part is a young woman is being killed in Women's Month. A young woman who is a mother to a child is left here, her body lifeless. A ku se khomiwa munhu eka mhangu leyi naswona maphorisa va le ku lavisiseni ka xivangelo xa rifu. Maphorisa va vula leswaku vulavisisi bya vona byi ta komba loko mufi a rhange a pfinyiwa a nga se dlawa. The Kimberley SAPS Serious and Violent Crimes Unit are investigating an inquest after the death of a 29-year-old female. The deceased was found half naked at approximately 4:30 in the afternoon by a 6-year-old boy in the veld behind Beacon Primary in Kimberley. An autopsy will be performed to determine the exact cause of death. Ku ya hi tinhlayo ta maphorisa kusukela Sunguti ku ya fika Nyankulu 2025 ntsena 969 wa vavasati va maAfrika-Dzonga va dlawile. Kokwana wa ndumulo ya mune wa malembe loyi a nga dzahisiwa swidzahadzahani eJoni u ri mhangu leyi n'wi karhate swinene emiehleketweni. Nkandziyiso wa video ya n'wana wo hangalake na swiyenge swa mabulu. Mhani wa n'wana na van'wana vanharhu va khomiwile mayelana na mhangu leyi va ta tlhelela ekhoto mundzuku. I vhiki ro vava eka kokwani loyi na ndyangu wa yena. U ri va ha ringeta ku twisisa leswi va nga swi vona eka nkandziyiso. Laha ntukulu wa yena a ri karhi a dzahisiwa swidzidziharisi leswi nga tivekiki. She's a big woman. They could have stopped it, what was happening. But they didn't. Nobody try even to stand up and help. No, they didn't. So they was encouraging the child and the mother. So the mother must give the child to smoke. So that is not, it's not good. It's really not good. Tata wa n'wana u le ndhawini yo papalata swidzidziharisi. Hi mpfhuka mana wa n'wana a khomiwa, n'wana u tshama endhawini ya vuhlayiselo. I just want the child to come back home, to be with his cousins, to be with his granny, and just, you know, just love him. Hi masungulo ya vhiki, mana wa n'wana na van'wana vanharhu a va ri ekhoto eJoni hi milandzu yo xanisa n'wana no ringeta ku dlaya. Mukhegula u ri loko a va vona ebokisini swi n'wi tshova mbilu. I couldn't take it. I couldn't. When I saw them the first time when I went into court and I saw them there standing, I just put my face down. I can't see them.
how can I say, it's like for me, I don't want to see them. Kasi sweswi emavhengeleni ku vuya hi yisa mahungu emahlweni. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Vacheri va migodi swi nga ri enawini kumbe vazamazama vambirhi lava nga khomiwa emugodini wa Sheba eBarberton hi Musumbunuko va ntshunxiwe hi bail. Lavambirhi i xiphemu xa ntlawa wa 24 wa vazamazama lava a va ri ekhoto ya le Barberton. Eka ntlawa lowu vanharhu i maAfrika-Dzonga loko lavan'wana hinkwavo ku ri vanhu vo huma eMozambique na le Zimbabwe. Va ta tlhela ekhoto hi wavunharhu vhiki leri taka. A va ri ekhoto namuntlha ntlawa wu khomiwe hi Musumbunuko emugodini wa Sheba. Van'wana va kombele ku yimeriwa hi maqweta ya mfumo kasi vo tala va hlawule ku tilavela maqweta ya vona. Un'wana wa vahehliwa vula leswaku passport yakwe yi le Soweto. MaAfrika-Dzonga va humese mapasi ya vona na vuxokoxoko bya laha va tshamaka kona. Accused number 1 until accused number 19, accused number 22 until accused number 24 in custody, no bail. Accused number 20 and 21 in custody, your bail is fixed at 2,000 rand each, normal bail conditions, meaning that on the 13th of August 2025, you must be at court. Failure to do so, a warrant for your arrest will be authorized and you'll be arrested. Maphorisa veri migingiriko leyi humelelaka emugodini yi vekiwe tihlo. Vazamazama lava nga khomiwa hi Ravumbirhi va langutele ku ya ekhoto ya Magistrate wa Barberton mundzuku. Bandla ra ANC ri lahlele Thabula hi mayelano ringeta ku kanerisana na SACP leswaku ri nga ngeneli nhlawulo lowu taka tanihi bandla ro tiyimela ha roxe. ANC va ri va ta teka xiboho loko SACP ri ta pfumeleriwa ku va xiphemu xa mapfhumba ya vona ya nhlawulo loko hakunene ri ta sindzisa ku ya ngenela nhlawulo ha roxe. Komitinkulu ya ANC leyi tivekaka hi NEC yi bohe leswaku mfumo wa nhlengele GNU wu ndlandlamuxiwa wu katsa na man'wana mavandla ya tipolitiki lama ya nga kombisa ntsakelo. Critical challenge. ANC ri komba ri lahlele thawula eka matshalatshala ya rona yo xavela SACP leswaku ri nga ngeneli nhlawulo lowu taka hi ku tiyimela. Matsalaninkulu wa ANC Fikile Mbalula vula leswaku swi komba va tsandzekile ku kondletela SACP ku nga ngeneli nhlawulo. Vunghana exikarhi ka ANC, SACP na COSATU byi komba byi nyakapfarile la SACP va lavaka ku tiyimela hi voxe eka minhlawulo leyi taka. We might have reached a stage where we are unable to persuade the South African Communist Party from its decision of not contesting the elections. And we believe as the ANC that will weaken the National Democratic Revolution. It is important that, if possible, the Communist Party must understand the implications of this particular decision. ANC a ri karhi ri khoma tinhlengeletano eka swifundzatsongo tiko hinkwaro kambe tinhlengeletano to tala a ti taleriwe ku kokelana no yisana etikhoto. Tinhlengeletano ta swifundzankulu a ku se kanisaniwa hi tona kusuka eka komitinkulu ya vandla. This year we expect 45 out of our 52 regions to hold conferences by December 2025, which is a cut-off date as we focus on the local government elections. It is mandatory that all comrades attending regional conferences must have attended and completed the foundation course. ANC ri tlhela ri teka xiboho xo cinca xivumbeko xa vurhangeri bya vandla eWestern Cape. Nhlayo leyi nga tiyisisiwa ya swirho swa ANC yi le ka 1.5 wa miliyoni sweswi. Loko swi ta eka mafumelo, ANC ri lava ku ndlandlamuxa mavandla lama nga eka mfumo wa nhlengelo kumbe GNU. The NEC resolved to reset the GNU and mandated the officials to engage with current GNU partners to broaden participation, strengthen the functioning of the GNU and give full effect to the statement of intent. ANC ri hehla Democratic Alliance hi ku lava ku tsanisa ikonomi ya tiko ku tsakisa matiko yo fana na America. Randi telerile loko pimanisiwa na timali ta matiko ya misava.
nxavo wa dolara i 17 rand 78 cents, pondo i 23 rand 68 cents, euro i 20 rand 67 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 22 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $3,376 hi awunsi. Platinum i $1,331 hi awunsi. Nxavo oil yimbisi $68.23 hi mphongolo. Riperile a langutise leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona kwala xifundzeninkulu xa Free State kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kasi na kwala xifundzeninkulu xa Mpumalanga nakona ku langutele timpfula leti nga ta va ti kona ti kha ti famba kwala ka 60% kasi na mundzuku nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo Gauteng nakona ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona ti famba ka 60% kasi na kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi famba kwala ka 60% a langutise leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na magandlati ya matimba leyi nga ta va yi ri kona yi fikelela kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi loko langutisa kwala Free State Northern Cape kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kona ku langutele mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona a hi langutiseni leswaku kasi na mundzuku swilemukiso swi ta va swi kha swi ya emahlweni loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo Gauteng kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzeninkulu xa Mpumalanga kona ku langutele mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona a langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini kwala xifundzeninkulu xa Gauteng kasi kona ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona loko hi langutisa kwala Pretoria kona ku ta va kha ku titimela kasi loko langutisa Johannesburg nakona kha va titimela famba ka 15 wa degrees Springs nakona ku ta va kha ku titimela loko langutisa xifundzeninkulu xa Limpopo kasi nakona ku langutele timpfula eka tindhawu tin'wana kasi ku ta va kha ku titimela kwala dorobeni ra Polokwane Musina nakona ku ta va kha ku kufumela famba ka 22 kasi loko langutisa kwala Botsoleni Maphata Blingvat Hlaniki kasi nakwala ka Dzumeri nga rivali kasi nakwala Giyani nakona ku ta va kha ku kufumela famba ka 23 wa degrees Phalaborwa nakona ku ta va kha ku kufumela loko langutisa xifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi nakona ku langutele timpfula eka tindhawu tin'wana kasi Skukuza 21 Bombela ku ta va kha ku titimela kasi Embilo nakona ku ta va kha ku titimela famba ka degrees loko langutisa KwaZulu-Natal kasi nakona ku ta va kha ku titimela Richards Bay ku titimela kasi nakwala dorobeni ra Durban kasi na Ladysmith nakona ku ta va kha ku titimela famba ka 19 wa degrees loko langutisa Eastern Cape kasi nakona ku langutele maxelo yo titimela ku titimela Mthatha ku titimela East London kasi nakwala dorobeni ra Gqeberha nakona ku ta va kha ku titimela famba ka 20 wa degrees kasi loko langutisa kwala Northern Cape kasi nakona ku ta va kha ku titimela kasi George 16 Mossel Bay 17 kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Cape Town nakona ku ta va kha ku titimela famba ka 15 wa degrees loko langutisa Northern Cape kasi nakona ku ta va kha ku titimela Springbok Kurumani na yona yi ta va kha yi titimela famba ka 16 wa degrees loko langutisa kwala Free State nakona ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona Sasolburg 14 kasi Welcome 16 kasi dorobeni ra Bloemfontein nakona yi ta va yi kha yi famba ka 16 wa degrees kasi loko langutisa kwala Northwest kasi nakona ku langutele timpfula eka tindhawu tin'wana Rustenburg ku ta va kha ku titimela kasi loko langutisa kwala Mahikeng nakona ku ta va kha ku titimela kasi Tusker nakona ku ta va kha ku titimela famba ka 18 wa degrees leswi a mi khomele swona eka maxelo riperile